Pa ja mislim da je to sramota svakoga grada u kojem ti obrti izumiru, pa tako i grada Zagreba. Mi ove godine slavimo 90 godina postojanja. Moja djeca neće ovo naslijediti. Jedan od razloga je to da ja ne želim da one budu tu cijele dane kao što sam ja. Drugo, za šta? Mi kao obrt od 90 godina u Zagrebu, da nas niko nije nikad pitao kako vam je, da li vam šta treba, da li ste nastradali u potresu, kako vam mi možemo pomoći. I to ono najžalosnije, što ste vi nekad od početka Vlaške do Kvaternikovog trga imali 67 muških korača. Odite sad ih izbrojati pa budete vidjeli koliko ih imate. Obrt Sahun otvoren je 1935. a ove godine slavi 90 godina postojanja. Obiteljsku je tradiciju izrade šešira započeo djed Josipet Sahun, koja pripada trećoj generaciji. Moj deda Josip je 35. godine otvorio obrt u Zagrebu. Došao iz Lepoglave, bili su iz siromašna obitelj. U to vrijeme bez šešira niste bili, kako su naveli, ništa, ne? Svaki gazda ima jedan šešir, posebno za mešu, posebno za blago i za svaki dan. I kad je došao u Zagreb, kod Geresdorfera je izučavao zanat i kod njih je živio. Očigledno mu je to jako dobro leglo i super je naučio svoj posao. Prvu je radnju otvorio u Palmotićevoj ulici, a 1949. preselio je ulicu pod Zidom, preko puta tržnice Dolac. I do prije 7 godina smo bili tamo, ne. Nakon mog dede u posao ušao moj tata, s njim tako nekako i mama. I onda sam ja dosta vremena provodila u dućanu i bilo mi nekako normalno da ću ja to raditi, da ću nastaviti taj posao. I evo, 56 godina je tu, staža jako puno i ja se nadam da ću do penzije, da ću penziju doživjeti i da ću dalje ovo raditi. Iako u ponudi imaju ženske šešire, prvenstveno rade klasične muške, od vune i zečje dlake. Pa mi nekad nismo mogli napraviti zimske kolekcije koliko je bila potražnja. A to se sad sve promijenilo. Sad su ljeta puno duža, ljudi su promijenili naviku, nekad su ljudi hodali po gradu. Sve se išlo obavljati u grad. Tako da su se morali štititi jer su i zime bile jako hladne, sa puno snijega. I onda vam je bilo jako bitno da dok dođete u grad da imate nešto na glavi. To se sad sve promijenilo, nažalost. Moda se vraća, pa tako osim starijih po šešire dolaze i mladi. A klobučarku Josipu to posebno veseli. Svoj posao voli, ali je ukazala i na probleme obrtništva u gradu Zagrebu. Volim, ali ne bih htjela da moja to djeca rade. Ja mislim da sam s tim apsolutno sve rekla. Nekad je obrtnik mogao raditi i pristojno zaraditi. Danas zaradimo da bi platili račune ako ih možemo platiti. Mladima poručujem nek se bave, nek nauče nešto što ih interesira u životu i nek otvore svoje i nek se bore. Zato bi ja htjela da im mi, stariji, malo olakšamo taj put borbe, jer oni bez nekakvog prostora u kojem će obavljati svoju djelatnost neće uspjeti.